Kemeklerge tayanıp atkany bul tor emes. Men oşunduktan geldim. Antkene maga Kırgızstan gerek, maga beylik keregi jok. Hurmatly Oraz elim, mınake menin janımda Kanat degen inim turat. Sizler bilesiңер, al сотрудник болгон өзбенен сотрудник болуп туруп, Атамбаевди кайтарда берип туруп, анан өздөрү Атамбаевге барганда ал болсо сатпай бекем турган. Bu mıyzam iştesinde otuz. Mıyzam dolu Kırgızstan'da ormasında otuz. Kırgızstan'ın geleceği biriyle nerse gerek. Bu mıyzamın gücü gerek. Mıyzam ele gerek. Hemen, toktakla, 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 toktakla. Toktakla, Bağdınız bir biz bağdınız. Kırmızılı bir, 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 kırmızılı bir. Bölümde Kırgız. Bölümde hey. Kırgızstan, Kırgızstan. Выступающих летят баклажки, камни. Yanlışmayı severim. Özümüzde korkun öyle. Лидеров партий забирают на машинах. Господи, началась перестрелка. Ну все, выиграли. Главное, другие стоячие машины не тронули.
Атамбаев çıktı mı? Неизвестно, толпа ринулась в сторону улицы Панфилова. Основная масса остается на площади Алато. Трибуну заняли сторонники Садыра Джапарова. Убегайте дальше! Возвращение видели больше! Возвращение знания! Так, на пересечении улиц Киевской и Панфилова слышны выстрелы. Толпа ринулась в Панфилова, и тут несколько выстрелов слышно. Толпа бежит назад. Неизвестно, что произошло.
Birden gideceğim. Uşunda olsun. Ben aldı da olsun. Yemin attı, sizler attı mı? Birden dam dedi onunla cıgıldı aldı da olsun. Biri jildi mi? Oğlan. Atanbaş'ın adamları mı? Gizliler dinlene boşa çıkıyoruz adamların cıgıldı. Uşundan at dinleme. İşte açıp versin harcanı karayıp getirsin. На место прибыли дружинники. Зафиксируйте. Neme sattı. Kimdiki? Tartollu. Almadı. Almadı mı? Bak bir dedi. Вот, ребята, номерин көргөзсөңүз. Вот, ребят. Канча экен номери? Көрүнбөйт. Сейчас фотография. Вот, Кейми ребята. сайриске это гильза. Так. Фотографируйте. Сүрөткө тарткылачы номери канча экен? Кейми сайриске Можете озвучить? Ну, фокусировка жакшы көрүнбөйт. цифра. Мына. Цифра, погодите. Цифра, кейми сайриске. Стреляют. Охранники стреляют. Экини атты ошондо, эки жолу. Андан көбүрөөк чыкты го? Андан көбүрөөк чыкпадыбы? İki attı, onun gibi biz Aruncan'ı aldık. Armadık. Разакова, вторая группа, подъезжайте. След. Чуй Разакова. Макаренко. Мобилизуйтесь там, снизу держите, пострадавших вытаскивайте. Готовьте перевязочные, огнестрельные ранения будут. Возможность получения огнестрельного ранения. Века, я вас